Cardom, Nilikar Beberta Tanban, Tare Chisong Teron, Aprang Siberta Tepi, Arjik Tan. MMCC Lapen PMCC Atom HNT Development Board Chairman, Kadom Terang Piapan Karcho. Six nong bitung rank tama MSC constituency along ason Hormu Keron. PFP lapen UHDO asong pen EM bidasing rong piapan ningkan ketang bong kuti paroi siatang ka kachupang lima koi kiwa. Non bertang ton pet arjekta. Jang mini pai kreni arni por pai keba por malom. MMCC lapen PMCC. Klem barimatum chilang petpen Handloom and Textile Development Board Chairperson kadam terang piapan karchoda. Labangso Karchupon ke Sarupadar constituency angkang pen MSC a ticket hangdun bom BJP asong pen pu Arjulong rinti si ni Marli atum aningarong cipi rinti kadom tirang pia pan Karchupon amayalong Kewangji Arni anta bidi sore pen chenglok do ana sai sita chirap chito dunji pusuni Marli atum aninga klong pen lam chitan pon rinti Bangso amayalong Women Commission Chairperson Minika Hansepi Kasang Bepi Junaki Timungpi Basapi Tisopi Penchanglok ke the ki ding atum chitongton Mayalong kadom terang pi pen lam ke jaipon ke kewangji arni ansita side o analong klemdam rapet lo nang pusi di marli atuma panchuning ripon penang an alam chithanching wai linsi mesening samjin pen pachunpon West Carbinglong District 6 nong bitung Rengtama MAC constituency ang Kangjang Mini Pai Kreni Arni R2 Kekang Dongkamu Kamalong Voso Vokagaso Rumaso Lapen Hon Keronpon Bitung angkang arlo paroner kebra po kebra truck self help group suar lo tumapan Karbiang Long Mas Council CM Tuluram Rong Hangpen Keronpon along Alhi Sarpuaman Pen MLA Dr. Mansing Rongpi Karbiang Long Autonomous Council Chairman Bida Singh Tokbi, Karbiang Long Autonomous Council EM Atum EM Mongol Singh Timung, Longki Timung, Bida Singh Rongpi, Prodip Rongpi, Prodip Difusa, Prodip Singnar, Kachi Rongpipi, Rup Singh Teron, Dhon Singh Kro, Chairman House Committee Horen Singh Bay, BJP WKADC Mepu Arun Terang, Board Chairman Atum, Bitung VDC Chairman Ramsong Rongpi, CM Mahemasor Kache Teron Pi Pen Cheng Lok Ongdung Gethe Giding Atum Chitongdun. Bangso Amaya Long Don Inkora Truck Congress Lapen HSDC along Klembangpu Bangpia Tumapan BJP along Dengpon Lapen ke Karbialun Kanghon Simbon VCD Sitami Ingpupon Non malom so por upon dihin apartment Birtamo Ingtonpon Iksine আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield Ishan Motors Ward number 2 near CCI Limited Dimapur Road NH39 Chandrapur Bogazan 782480 District Karbi Anglong Assam Contact for service 78961690117 For sale 78961690021 You can also contact on landline 03675246448
Netrajoti Optical, exclusive branded spectacles showroom. Visit us at KST Road, opposite Member Hostel, Difu, Karbi Anglong. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihenamo Pipotot Birtalong Wangtulo. Jangmini Pai Crani Arni, Rusem Son Sing Ti Memor Prak Atengno, along Ada Porpai Cray Sira Achitima Pormalompen, People for People Pen, United Hills Development Organization, Asongahin Pen, Dharna Kangni. Jangmini Pai Crahini Arni Bangso Dharna Kang Yehud Assam Chief Minister Sarbananda Sonal Aphan, Panongsi Karbi Anglong Deputy Commissioner Arideng Pinpur Alo Bajirdam. Pinpur Alo Along ke Jongpon Alam Thea Bangke Karbi Anglong Along Leja Smet Pen Meghalaya Lapen Nagaland Aduya Hoy Kedai Along Arni Banghamat Nangke Pet Kedo Koka Jok Karbi Anglong Arada Tubing Samjin Pen Kedo Kitagji Apan Siksak Nanglo Lapen Asam Atum Penta Karbi Anglong Ahabarapan Nangke Lang Pangkri Ajok Japek Jahoy Ke Right Komji Apan RDP Pon Pedad Lopusi Jongpon Lasi Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen Dhonsri la pen Doldoli Reserve Forest along Aron Repen Kedo Kepathir Thip Ji Kabor I Atuma Phan Prapjin pen eviction padunang ji pusi ke jong pon padu Piglo la pen nilitum ka thera onsi nilitum la mahamang na ko katheke corruption ke claim atum ke ahema ret chibunai piglo jikin piglo gari sitame ador ke so gari che namlo kon tai litum Karbi Anglong long chelang namlo pulong ta apto kanu lang namlo pulong ta ka chingthura bipin Nisena school ilitum theklong le Nisena college ilitum non apto kanu ilitum Karbi Anglong theklong le lapen towar lang ni la ka do ka we ilitum Karbi Anglong ke non jang thanglo la sinilitum ka chit chief minister of han lapen ke DC of han lapen ke chief executive member Karbi Anglong Autonomous Council CM labang atom han sipinin litum pidam lo labang so prang nilitum PI DGP Guwahati lapen ke chief minister Guwahati nilitum Assam chief minister lapen ke governor of Assam hanan nilitum memorandum pakni pathom nilitum tang dulo Lapenan Porta PHA Sai Kampen Rat Apan Kangthir Jir ki Juna Lang ki Piponji Aparman Kado Kawe 283 WSS do Lapen Asitina Long Lak Pokep An Kikim Kerang Ponji Apan Patik Pon Stame Non Kedo Bom Karbi Anglong Autonomous Council EM Bidya Singh Rongpi Ningkan Kep Ang Bong Pen Sikakuti Pharu Isi Atangka Abangke Chupang Lim Dad Lopusi Dharna Kedo Atum Pen Jongpon Asam CM Apan Kapanong Pon Pinpura Lo Along Karbi Anglong Autonomous Council EM Mongo Singh Timu Karbi Anglong Autonomous Council EM Bidya Singh Rongpi Sumit Das EE Pabitra Ingti EE Irrigation Department Ram Avatar Swami M Ali BDO Pen Danglok Ki Ong Dung Sa Atuma Men Jongpon Dipurong Supi Kepang Tir Lapen Alon Kipijia Pan Dipu Alangroy Ajam Kepathe Lapen Adungarai Kikimahem Heihui Katerekasai Klempon Bomlo Difu Rong Supi Angbong Liput Difu Alangroy Mentune Pen Stame Kepang Tir Asai Kereng Pon Pe Lapen Langroy Arai Ang Tan Pen Kiwang Atuma Pan Hem Kipachikim Long Ajok Difu Alangroy Keter Ke RC Manlo Difu Langroy Kipa Mesenji Lapen Kepang Tir Jir Ji Aphan Pura Non Malom Aroy Arai Hem Kachiki Matuma Panta Pachiterek Toilo Lapen Arai Long Le Kang Rai Pen Kipachok Ji Aphan Arlong Apai Song Sitame Selampon Bom Lopusi Chinidun Difu Rong Supi Kedo Chirok Tok Arat Atum Pen Karing Je Puan Tuge Langroy Along Pen Keter Ke Air Ke Var Ke Joy Ji Aphan Langroy Arai Truck Tractor Hehui Cheleng Mesena Son Selampon Nang Jibusi Ning Je Puan Ringti Karbi Anglong Magistrate NK Deka Bora Penjangmini Pai Kep Arni Delhi Chief Minister Alwin Kejriwal Pan Sika Suri Kepadai Pen Kang Nanga Hukum Pipon Tanglo Sarlam te pulo tek ser silam tek te te pham ede do puamat kalili kalanglang alam ningje tap aret ke nangkidi na bangdo Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal alang lita Twitter along Prime Minister Narendra Modi aphan lokachar li kep anwet putok pen putot alam pen
বেইলেবল ৱাৰেণ্টত ৰুপিজ 10,000 ইছ্যু কৰিছে যাতে তেওঁ নেক্সট ডেটত 8/5/2017 তেওঁ আহি কোৰ্টত হাজিৰ হয় 8 মে 2017 তাৰিখে তেওঁ Difu Akor Along Alam Dokoklo Karbi Anglong Autonomous Council Ok Pran Saikam IEM Surjarong Parlapen Alangli Advocate Gurpreet Singh Uppal Atumsi Lasso Alam Mate Case Kosor Bonlo Magistrate Borwa Hukum Alopen Atenke Chief Minister Kejriwal Apan Arkoi Niphai Thom Kep Arni Lapen Jangmi Niphai Troxi Arni Difu Court Along Kangsai Ahud Kebang Vea Potsi Jangmi Kep Arni Magistrate Borwa Chief Minister Kejriwal Apan Kangnang Ahukum Thoponlo Delhi Chief Minister Kejriwal Ametang Difu Court Along Jangmi Near Kep Arni Wangnang Jiputa Hukum Alo Along Lamthe Paklangpon 15 তাৰিখ ডিচেম্বৰ 2016 আমাৰ কেজৰিৱালে তেখেতৰ টুইটাৰ একাউণ্টত এটা টুইট কৰিছিলে যে আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী তেখেতৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লগে পাছ বাকীবিলাক চব ফেক চাৰ্টিফিকেট যি ডিগ্ৰী আছে ফেক ডিগ্ৰী তেখেতৰ মানে টুইটাৰ একাউণ্টত হেৰিত টুইট কৰিছিলে তাৰে বিৰুদ্ধে মই ডিফু কোৰ্টত এইটো কেছ ফাইল কৰিছিলোঁ এইটো যিহেতু আমাৰ কেজৰিৱাল কোৱা কথাটো এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে মিছা যিহেতু তেখেতে মানে মুখত ওলাই পেলাই কথাটো কৈ দিছে যিহেতু আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেতৰ মানে অপমান কৰা তেখেতে মই সেইটো ভাবিছিলোঁ সেইকাৰণে মই কেছটো ফাইল কৰিছিলোঁ Pinia Berta Bangkelepan si Kang Toniklo, Laik Bom Takad News Channel, Dumit Hagme, Gorang Tu.